Kublaya pi baro kani kalong kencing pentip kabawan lingba na ka Meghalaya Basin Management Agency lani MBMA Government of Meghalaya. Ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA kalapan menapan pa ya ka result jong ka post village data volunteer lani VDV jong ka patch nembas nreu ka advertise kepada nadu live waiterik wa Oktober ajar pesan dia ya ka result lapan bena hauk kendai tarik Januari arajar penreu kani kalong jong ka district West Khasi Hills ki kandidat ki bala syajid na mentakan ka post kilong kumni harum. Nakaling jong na ngasngoman congratulate ya baru khot di candidate ki bla syajid na mentakan ka post. Please share this information with others.